ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni amakuru akomeye agiye kwibanda mu bice bigiye bitandukanye. Igoma byifashe bite? Uramenye uko biramutse turanyarukira mu mujyi wa Uvira, aho ubona yuko ikibuga ariho cyicurikiye nyuma yuko ihuriro rya FARDC yakiriye ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'amato akomeye y'intambara. Ubona yuko bashaka guhangana n'ibitero bikomeye by'ihuriro rya AFC M23 bari muri bya bice byo hepfo mu misozi ikikije Tanganyika awerekeza Ibaraka. Ni mu rero tuze ture page ikomeye, tureba akantu ku kandi muri zone zose, aho turi bunyarikire Minembwe, tukareba Mitamba uko byifashe, tukareba ndetse n'urupapuro rw'amakuru rukomeye Ikaremi, aho bivugwa yuko n'ubundi umutekano ukomeje kugera ahageramijwe. Ni umubabaro n'agahinda muri turi, aho hakomeje kugenda haboneka abakomeje kugenda bapfa abitewe n'umutwe wa CODECO. Ibi byose biri kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibirebera. Turareba akana gato cyane kishwe bibabaje ariko bigaragaza ko leta ya Kongo ititaye ku baturage bayo, ndetse binagaragarira buri umwe uwo ari we wese. Ibi byagarutsweho n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'abana, ariko unatangaza ko abaturage atari ahangaha mu burasirazuba ndetse no mu zindi ntara, ahubwo ni Kinshasa abagiye bapfa bigiye bitondukanye. Ku murongo wa telefone n'ubundi turerekeza ku murongo w'infomu uherereye neza muri biriya bice, aduhe idonido atubwire uko situation ihagaze. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mukajya murayikinga, mukajya munasharinga, bityo mukongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru ucukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumva ndizamiya umugisha. Ku murongo wa telefone rero ni munyemerere tuze twakire umuroko w'infoma Bwana Bizima, aduhe idonido aducire ku mayange ku mirwano ikomeye ubona yuko ishaka kubura mu bice bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone rero reka twakire Bizima atubwire uko biramutse, ariko nkuko nababwiye urabona yuko intambara yaba igiye kwiyongera kandi ikaza kuba ifite imbaraga zidasanzwe. Birakaze, birakomeye, ndetse biteye n'urujijo n'inkeke, bitewe n'uko ubona yuko ibintu byabaye imberenge. Reka mbere yuko ku murongo wa telefone ndabona bitari gukunda, reka turebere hamwe yuko nyuma yuko ibintu bibaye bibi muri Ituri, aho akana gatoya katwitse, ubona yuko CODECO ikomeje kugenda yigaragaza, ndetse Ituri ikomeje kugenda ibura umutekano mu ngeri zose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zamagana bikomeye cyane leta ya Kinshasa, ndetse ubona yuko byabaye imberenge kubera yuko bikomeje kugenda biba bibi ku rwego rwo hejuru. Urabona rero igikomeje kugenda kiba ni ukutita ku baturage bari muri biriya bice, n'ubundi muri zone ikomeye cyane zigiye zigaragara, ndetse zigiye zigaragarira buri wese, aho ubona yuko abayobozi baba abo mu masheferi n'amateritwari batita ku baturage nk'uko byagiye bigaragara. Iyi CODECO Ituri ikomeje kugenda yitwara nabi cyane, ndetse usibye aka kana katunguye isi n'amahanga, ibi byose biri kuba n'ubundi ingabo zagiye gucunga umutekano zihari. Oni ni akababaro n'agahinda. Ndabona ku murongo wa telefone bikunze. Bwana Bizima, waramutse neza? Ndakeye neza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ni ku itariki 14 ni ukwezi kwa gatatu n'ubundi 2026. Mbere yuko wenda utuha idonido yuko situation ihagaze, tuboneyeho no kwifuriza abakunzi bacu babemera isabato nziza, ndetse nababere iy'umunezero, ndetse banagubwe neza. Bwana Bizima, yego niko bimeze. Bwana Bizima, biravugwa ko FARDC
yongereye ingamba kandi yongereye imbaraga mu bigendanye n'ibikoresho, bigaragara yuko FARDC yariye Karungu yitegura intambara noneho bitari byo gukina. Byifashe bite, bihagaze bite sahingi muri iki gitondo cya kare? Yego niko bimeze muri Sud Kivu, kuko ni ikintu kigaragara bijyanye na operasiyo ndetse no kwitegura guhari kuri FARDC. Ubona ko nta na hamwe yasize, haba ku ngabo nyinshi zo kuba ziyongereye muri ibi bice byose biri kugenzurwa na FARDC. Aha muri za Kiriba, Runingu ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira n'ahandi hose hasa naho hari pozisiyo za FARDC. Urabona ko hari imibare yiyongereye cyane y'ingabo nk'abari gutegura imirimo ikomeye kuri uyu munsi cyangwa se ejo haza, bijyanye na situasiyo yaba iri hano, kandi ubona ko byanze bikunze atari iy'ubusa, kuko ni ikintu kiri kuboneka ko kitari gisanzwe ko ingabo ziva muri Karemi zerekeza muri ibi bice, ahubwo wabonaga ko hari izajyaga zijyayo, ariko ubu nyinshi zirimo ziraza bakoresheje inzira zo mu mazi. Ubona ko hari ibyiringiro bafite bitewe n'uko aya mazi bayakoreshaga kenshi bafite ubwoba, bijyanye n'imbunda za artillerie ziri kuri iyi misozi ya za Sange ndetse muri ibi bice bya Mitamba, uko iteka ryose ubwato bwose bwakozingaga muri Tanganyika mu bice byo hino bwaraswaga. Ariko bari gukoresha inzira zo hirya, ariko nta makuru ahari ko bafite amato agezweho cyane yaje muri operasiyo nshya bari gutegura, kuko ari amato afite ikoranabuhanga kandi ari imbunda zikomeye za artillerie zirasa kure cyane, ku buryo kurasa muri iyi misozi igenzurwa na M23 bari mu mazi biborohera. Birasaba rero imbaraga zikomeye cyane ku ruhande rwa M23 kuba baba bagenzura ko bafite ubushobozi bushobora gukumira ibitero z'intwaro ziri muri aya mato, kuko zishobora kuba bangamira cyane ku rwego rwo hejuru. Rero bikaba biri gutegurwa ko zizifashishwa mu buryo bwo kurasa. Aha hari imbunda z'imisada ku ruhande rwa M23, noneho abari muri bino bice bya za Kiriba na Runingu ndetse no mu nkengero zaho hose bakabasha kwadivasinga biboroheye ko nta mbunda ziremereye zibari hejuru zishobora kubarasa zibaturutse hejuru. Rero ni ikintu cyateguwe nka operasiyo ubona ko ikomeye, ariko iri bushyirwe mu bikorwa, kuko M23 yabimenye mbere y'uko biba, kuko niyo bikangaga buri iteka ko ishobora kubagabaho igitero mu buryo bwo gukenera ko bigarurira aka gace ka Uvira. Yes, Bwana Bizima, biravuga yuko bongereye ibikoresho muri zone ya Nord Kivu, aho bivugwa ko bazanye rodari bose twayitanga ni airstrike, aho izajya ikumira ibitero by'indege. Iki kintu cy'igikoresho bivugwa ko nacyo bakizanye. Izi deployment z'ibikoresho byatangiye kugaragara ryari? Ese byaje muri iki gitondo? Ese byaje ku munsi w'ejo? Byifashe bite ku bigendanye n'uku kongera ibikoresho, Bwana Bizima? Ibyo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigenda biza bisimburana uko iminsi igenda iza, kuko ubona ko bafite ikibazo cy'uko iryo baba bakoresha rihora rihindagurika, bijyanye n'uko ubona ko M23 ibasha gusa naho yinjirira ayandi bafite. Kuva aho ririya raswa ry'isangane ryabaye inshuro zigera muri ebyiri, habaye ikikango gikomeye, ndetse bizanamo n'akajagari. Ubona ko harimo koalisiyo nini cyane muri ibi bintu, kuko harimo abacancuro n'abazungu b'ibihugu bikomeye bitandukanye baje muri ino misiyo, ariko ubona ko baba bafite agahangane kajyanye no gushaka ko buri gihugu kibonera indonke bijyanye n'ibi byuma by'ikoranabuhanga bagenda bagura. Rero cyaje ari gishya, ariko bidatinze ushobora kubona haje ikindi. Niko bimeze, kuko ibimaze gusimburana bishobora kuba rirenga 9 bijyanye na unity zibishinzwe ziri muri kano gace ka Kisangani. Ubona ko hari kuvuga n'umwuka utari mwiza, yuko harimo ubwumvikane buke bujyanye n'uko buri wese aba yumva ko hakoreshwa ikoranabuhanga rigenzurwa n'igihugu runaka, bijyanye n'uko ubona ko bahuriye muri operasiyo imwe kandi ari benshi, kandi bose bafite ubushobozi. Rero iri ni iryaje rishya, ubona ko rishobora kuba riri bwifashishwe mu bice binini cyane bya Nord Kivu, kuko ubona ko cyane babangamiwe cyane n'ibitero bya M23 bikanga ko bishobora kwigarurira Warikare. Yes, nibyo biri kumvikana yuko n'ubundi
iri huriro rya AFC ryamaze kugera mu mujyi wa Uvira mu ibanga rikomeye. Ni bamwe mu bandakavazi banjye ibyo bambwira. Bwana Bizima, urabona uno mujyi wa Uvira AFC ribasha kuwinjiramo cyangwa ihuriro rya FARDC n'aba FDNB? Bigaragara yuko FDNB nayo yakoze rechange, bamwe bari bari mu bice bagiye kuruhuka, ndetse twagiye tubona imirongo migari yinjiza abasirikare b'abarundi n'ubundi muri Uvira. Bigaragara ko n'ubundi gahunda ihari yo kuba bagomba kuza gukumira iri huriro rya AFC M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira. Urabona bari bubashe kuhinjira mu mbonizo ya Bwana Bizima? M23 kuba itarinjiye mu mujyi wa Uvira kuva wiwuviriyemo, njye mbona ashobora kuba ari ubushake bwabo bwite bijyanye no kubahiriza amasezerano n'ubundi bari bubahirije bajya kuwusohokamo, ku buryo banga ko bagira raporo mbi ivuga ko bagarutse muri uyu mujyi birengagije amasezerano ndetse n'aka gahenge kari kashyizweho. Ariko ubona ko imyiteguro bafite kandi bo bayimaranye hafi ibyumweru bigera muri bitatu muri ibi bice byose bigenzurwa na M23 muri Plaine de Rusizi. Urabona ko hashobora kuba byanze bikunze bategereje ko FARDC n'Ikwasi ariyo bakoma rutenderi bagasa naho bagaye ibitero kuri M23 igasa naho ifatiyeho, ariko igaragaza ko ariyo yagabweho ibitero ku buryo ari uburyo bwo kwirengera kandi batashobora gukora bafata ibitero bya buri munsi bigenda bibasatira biturutse muri uyu mujyi wa Uvira, kuko ubushobozi bwo kuba barahigaruriye no mu bihe bitambutse ntabwo bari babubuze. kandi ubona ko n'ubu FARDC yigujeho ibikoresho yanabyiteguye mu buryo bwo hejuru, binagaragare ko byanze bikunze ari ishobora gutangiza urugamba muri kano gace kuko ubona ko yabyiteguye ibigambi. Yes, Bwana Bizima, tudatinze wenda kuri Plaine de Rusizi hari abaturage bari bimutse. Ndumva ntaciyemo ngira ngo iminsi 3 mu mirwano ikomeye yabereye muri bice bya Sange, aba Wazalendo na FDLR bari bagabye ibitero ku ihuriro rya AFC hafi neza no ku birindiro by'iri huriro rya AFC, bityo ituze ry'abaturage risa nk'irihungabana mu bice hafi ya za Kamanyora. Abenshi bagiye bimuka bambuka bajya mu Burundi, ndetse bakanambuka nabi, hari abaguyemo bitewe n'uburyo ki byari mu kavuyo. Sahi niki kiri kuba muri izi quartier? Ese ababashije guhunga abongeye kugaruka mu byabo? Yego niko bimeze, baragarutse abakongomani bari barimo, ariko hari n'abarundi babaga muri ibi bice bitazi ko ari abarundi, uretse abaturage baho ukaba wakwibeshya ko ari abakongomani bari muri ibi bice, ariko ntabwo bari bahubwo ni abarundi bamwe bari baraje gushaka imibereho, ariko bakanga ko urugamba rushobora gukomera bariyo bakabura amayira bakoresha bataha iwabo. Babashije gutaha bigoranye, abo ntabwo bagarutse, ariko uwari wahunze ari umukongomani muri iki gice baragarutse. kandi uburyo iyi Plaine de Rusizi irinzwemo, kuko mu nkengero z'amazi umugezi wa Rusizi uko agiye agabanya Kongo ndetse n'Uburundi, hariho defense nyinshi zisa n'iziri kuri extended za M23 zo kuba babasha kurinda ko hagira abambuka bava i Burundi, kuko izi nzira nyinshi zo mu mazi zakoreshwaga n'abaje mu butasi, ariyo mpamvu ubona ko byahindutse. Rero umutekano w'abaturage kuba bakwambuka bakoresheje amazi ubu ntabwo bishoboka, byabaye nk'ibikumiriwe. Babaye ari abahunze hari imirwano ihari ikomeye bakurikiza muri iki gice cy'u Rwanda. Yes, nibyo Bwana Bizima, ndumva wenda tudatinze hari icyo wenda turamutse tutakubajije cyihutirwa watwapudetinga n'ubundi bitaba ibyo tukagushimira umuhare ndetse n'amakuru acukumbuye kandi yizewe ukunda kutugezaho. Yego, nakongeraho ko muri kano gace ka Plaine de Rusizi ndetse muri zice za Kamanyora hariya hari uburyo ubona ko hari ubwirinzi bukomeye cyane ku ruhande rwa M23. Hagaragaraga ko mu Burundi bari barimo bategura ko hari ibitero bagaba hariya ku gasozi kari hejuru ya Uvira ya Kamanyora, gafite imbunda zisa naho zirinze bino bice, ubona ko zabangamiye cyane kuba baratinye kuba bagaba ibitero muri Plaine de Rusizi. Ariko
mu buryo bwo gukumira umutekano wabo babashije kubashyira ubwirinzi ku buryo ubu kuba hari imbunda cyangwa igikoresho gihari cyakwangirizwa ku ruhande rwo kuba baraswa n'imbunda za tirari ziri i Burundi ubona zasaga naho zirebana n'ako gasozi bitapfa gushoboka cyane bitewe n'uko biteguraga imirwano muri kino gice kandi ubona ko ku mpande zombi ari ibintu biteguye ubona ko biri buze kugira ikintu kiri buze guhindukaho mu minsi iri imbere bijyanye n'ubwirinzi bashyizeho ku mbaraga mu mpande zose yaba FARDC ndetse na M23. Yes, nibyo rero nuko situation yari ihagaze mbere yuko dusoza turababwira yuko mu Minembwe za Mitamba naho urugamba ari isibaniro aho ubona yuko ihuriro rya AFC M23 rikomeje kwirwanaho ndetse n'abafatanyabikorwa babo aribo twirwaneho bakomeje gusubiza inyuma umwanzi ari kubona yuko iri huriro rya FARDC ikomeje kugaba ibitero ariko nabwira yuko iminsi ngira ngo yabigiye kuba 3 drone zitongeye kugaruka ese ni igitutu ndetse no kuba bari mu mvugo zikomeye zo kuri uno mugabo akomeje kugenda akora ama operation akomeye aho bivuga ko yatangiye gushya ubwa nyuma yuko bamushirije yuko yarenze ku gahenge. Ibi bishikanirwa mu mategeko ndumva twarigeze tubivugaho, ibi ngibi birahanirwa mu mategeko. Ese yaba ariyo mpamvu ubona yuko yaretse gukomeza gusuka bombe akoresheje drone muri zone ya Minembwe. Ngayo nguko rero n'ubundi update zo nakagaruka twongere tuze guhura muri update zacu zitaha nkuko twabibasezeranije tuba tuhabaye kugira ngo tubagezeho update. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.